mbicishirije mu migani. Maze iminsi mbwirira abantu mu migani, unyemerere uyu munsi tudomeko, tuduge tudomeko, homboka. Iyi ntambara nta muntu ugisenga ngo ihagarare. Iyi ntambara yamaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Upfa arapfa, urokoka ararokoka. Ninde irarangiye. Mu ijuru biridese. Abaperezida bazakoreshwa hano. Bazakoreshwa kurimbura no gusenya ubutegetsi bw'abasenderi FDD. Nukuri icyo cyarateguwe kiratanzwe. Kandi harimo abarundi, harimo n'abanyamahanga. Ibyo mugi byitegura. Buno butumwa mbabwiye. Waba wemera nutagorobereza mu masasi, urabyukira mu masasu. Igihugu shitani yaragisabirije. Abandi babirebesha amaso y'umubiri, babyumvisha amatwi y'umubiri, babitwarira mu mubiri. None birasohoye, amaraso arasesetse. Amerika yakoze ibishoboka byose ngo yigarurire Burundi bujye muri koloni yabo. Kandi ibigezeho. Amerika ifite intasi, ifite maneko. Nubwo abantu bo bafite ibyabo, bamwe bavuga ibi abandi bakavuga ibi, ariko Amerika, ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye, yenda ubu butumwa twiriwe mu mahombi murantunga mpageze bwije, ariko ubu n'ubutumwa butarara. Niyo mpamvu mwabonye na video isakuna uri kuyibona, ariko murantunga mwumve icyo Imana ivuga. Naho jewe binashoboka n'isura yanjye kuyibona si ngombwa, ahubwo umva uwantu. Ni ukuvuga rero Uburundi bwaraguzwe, bwaragambaniwe, ariko uruhare runini Imana ishaka gushyiraho isezerano ryayo. Mugabo rero ikindi cyihutirwa kihari nuko abarundi mugomba kwitegura ibi bikurikira. Uwiteka mu mbaraga ze zose yamaze kuba dese yuko igitero cya mbere kigomba kurasa ku butaka bw'u Burundi, by'umwihariko Bujumbura rwose. Iyi ntambara uyibonesha amaso y'umwuka n'ay'umubiri. Sindi mu bantu bagisenga ngo birahagarara. Nahereye kera ninginga abantu mbabwira ngo dusenge Imana ibikureho, ibihagarike. Buno biridese. Ntega n'amaranga harashishijwe ko buteri kajugujugu, n'ubu bigiye kugaruka. Kandi ni tagete n'aba mafi, ni dayimoni rubura kigomba. Bena kare sheze nagira ngo mbwire umuntu ukurikira Imbabazi TV 3, senga utisengesheje. Erega iyo Mana dusenga ntabwiza dutererana. Erega iyo Mana dusenga ntabwiza dutererana. Senga ntacyo uzabura, senga mugabo we ntacyo uzabura, senga ntacyo uzabura, senga. Erega iyi Mana dusenga ntabwiza dutererana. Ntabwo rero buno ibintu byamaze kuba byifungura urugi rwafunzwe. Nta kurokoka k'ubutegetsi bw'abadede, nta guhagarika intambara kundi guhari. Abadede bari dese kurwana, uwinjira bakarwana. Noneho n'abarundi bo ntibashoboye kwirokora, ariko igihugu Yesu wakiguze kuruta mwebwe. Hari intumwa boherereje atazohereje ngo azihe ubugingo, atazohereje nk'uko yanyohereje, zije gushyira mu bikorwa ubuhanuzi tumaze iminsi duhanura. Murazibonesha amaso y'umubiri, mubyumvisha amatwi y'umubiri, ibyo mwatinyaga, ibyo mutabonaga, ibyo mutizeraga mu gisagara cya Bujumbura. Ya nkona ntiri bwarare mu micungararo, mu ducimbiri, ku gatumba. Inkona ntiri bwongere kwarara, iri bucika amababa n'amaguru. Ofete inkona
igiye gukubitwa n'imituragaro mutari mwabona mutari mwumva. Mungu asifiwe sana. Harimo rero igihe umuntu avuga ikintu ukakivuga ngo nakirose, ngo nakeretswe, nakibwiwe. Ubu ni ubutumwa buri irijase bwihutirwa. Usenga rimwe asenge kabiri, usenga kabiri asenge gatatu, usenga gatatu asenge kane, kandi asengera iburyo, kandi musenga iburyo bwose, ay'ibumoso muyihore. Haleluya. Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana. Kubera ko hano komedi ya Ninde irarangiye, komedi yo muri Ninde irarangiye. Mugiye kubona Imana ije n'amaguru yayo. Imihanda igiye gufungwa, ikibuga cy'indege kigiye gufungwa, amasoko agiye gufungwa, abana bagiye ku ishuri bagaruke, ibintu bigiye kuyangara, ruguru ntawe uzagaruka, ruguru ntawe uzajyayo. Gusa ndakubwiza iki? Hano genda umuhanuzi, ntabwo turi muri critique ya negociation biriya na biriya oya. CNDD-FDD rwose dupinze. Harimo abantu batizera ko Uwiteka ari gukora, bakavuga ngo bizoba, ngo bizoza, ngo bizakunda. Nkumenyesheje nk'umuhanuzi, amazi yarenze inkombe. Iyi ntambara igiye guturika iturutse muri Kongo, kandi iyi ntambara irazi ica igiti n'amabuye. Nta muntu iri bworohere oya. Kandi Imana iri mu ruhande rw'abinjira bagiye gutsinda Burundi. Imana iri mu ruhande rw'abantu bagiye kurwanya CNDD-FDD. Naho ubundi mu busanzwe Burundi ntibuterwa, ntibunatera, bujya bukarabye. Ni ikivugo nyine cy'abarundi batubanjirije. Ni kweri mugabo rero ko ingoma iriho byayigoye, byayicanze, ikaba idashobora kumanika amaboko cyangwa imihoho, bitsindwe cyangwa byange nyine igaragare nk'aho ibwiye Imana ngo Uwiteka niwe Mana. CNDD-FDD n'akarago kayo n'umweko wayo murazinzu twangushye muvuye mu rubuga rwa politiki. Kandi vraiment byari byiza, byari by'igikundiro, ariko mwayoboye uko Imana itababwiye, nuko mwayisabye, n'ibyo mwasabwaga ntabyo mwakoze. Nakamaramaza, biteye agahinda, biteye ikigongwe. Hagiye gupfa benshi, Imana imaze umwaka ibaburira. Hagiye gupfa benshi, Uwiteka aramaze imyaka 10 ababurira. Ukanga kwihana. Muri gereza abantu bari mu mpimba, musenge mwongereho musenge, musenge mwongereho musenge, kuko mwe mufite ibibazo cyane. Aha amahirwe azaba muzabona impimba bayifungura, mwiruke mukizwe n'amaguru. Ariko ubundi bashobora kubica kweri. Umujinya rero w'imbonera kure na zimwe nanjye hano zinuka, hari igihe uri bushirire mu kuzunguza umurizo. Ngo umujinya w'imbushirira mu kuzunguza umurizo nibyo. Hari igihe rero umujinya w'izimbo nawe ushirira mu majambo bavugana yandi bazavuga. Rero icyo nzi cyo ni kibi, nuko umurundi uraba amaso ntabwo ari bupfe. Murundi warangaye urapfa. Abivanga n'akazi kanyu. Hama nyuma yaho Imana izatangiza operasiyo nyazo zihambaye, kuko igisirikare kizaba cyubakitse. Operasiyo zo kubohoza Kigoma na Bukavu, banabinginga woshima mugabo buno. Nibi nimbivuga biragera mu bakozi bo muri presidence, abaminisitiri babifate nk'ibisanzwe, babibone nk'ibisanzwe, ngo ni wa munyarwanda. None bavuze ko itegeko ryasinwe, itegeko ryatanzwe, tubivuga uko ryamujyamira ijanja, ntujyamo mukondora zosi, ntugende ngo uhereyo, ahubwo uzirikane wibuke ko uruzi rwuzuye. Ntabwo rero ari imigani, ntabwo ari ugushyushya inkuru, si no gutebya. Nagira ngo nkubwire ijambo Imana yantumye, nuko intambara nta kindi kintu cyo kuyihagarika kigihari. Ntacyo muyibone nk'iyinjiye, muyibone nk'iyaje, isaha iyo ari yo yose, isegonda iyo ari yo yose, ibintu biraturika.
uko abagwanyi barinjiye mu buyenzi bariyo Ziyatike, Kinama, Ngagara, Ruhero, aho hose abagwanyi bari murihanganira amashusho gusa. Twavugiraga mu migani inshuro nyinshi, ariko buno tubabwije ukuri. Mu Burundi intambara. Inama zishinzwe gutegura intambara zarangiye, abagiye guteza intambara biteguye, abari burase barateguwe, n'abaraswa bariteguye kuraswa. Ni ukuvuga mu Burundi bamwe ni ugupfa abandi ni ugukira, ariko ukuzimu kwazikutse. Ntabwo buno nkibabwira ngo njya mbabwiza ukuri, nkababwira nti hari ibyiringiro, mureke dusenge, ibi ndabona byavaho, ibi bishobora kuvaho, ariko aha ntabwo bishoboka. Nkubwije ukuri nk'umuhanuzi, niba usenga usenge, niba uririmba uririmbe, niba uhunga simbizi, aho wakihisha hose, ariko dese kurasa i Burundi byamaze kuba kofirime. Kurasa i Burundi biri kofirime. Kuvaho kwa CNDD biri kofirime, byamaze kuba byuzura. Nk'uko uzi nyine ikintu cyuzuye kiba cyuzuye, no comment. Niyo mpamvu buno rero cyakora muri hanganira amashusho turayahindura. Ubutumwa isaha twabuherewe yari ngombwa ko tubutambutse. No kuvuga rero mwihangane, ubundi umuntu mu butumwa icyakuramo ni message yijwe. Isura murayizi, ijwi murarizi, buri muntu wese aranzi. Kubo tubana hano mpamya rero ko nako konyine, ibisigaye ni ibisanzwe. Tubiseguyeho rero kubwa amashusho. Sorry. Nababwiye rero ngo tuve mu migani tubabwize ukuri. Neva yabaye muri komedi igihe kirekire, n'abamushyigikiye bakina ninde bariyongeza, ariko imbere y'isumba byose nemanze uku kuri. Byaheze, byarangiye, byamaze kuba dese. Kurasa i Burundi M23, FDLR, igisoda cy'u Burundi, FBNB, Niyombare n'ingabo ze n'abandi bantu nagiye mbona. Nabonye rwose iyi ntambara irashyigikiwe, iyo yarateguwe nta guhubuka, nta guhusha, ni tagete. Mana Nyagasani, niba abadayimoni bitwa Ruburakigongwe, Imana itabara Burundi. Buguye mu mporera, baguye mu gico cy'intwaro nyantwaro. Iyi ntambara yamara ukwezi, yamara iminsi 3, ariko niba ari inkota ifashe izosi ni pye, niba ari urusasu ruvuze nta guhusha, ni urusasu rumwe nyine, ni rumwe. Hano rero hari ibintu twavuze tukababwira ngo dusenge, ntidukunda intambara, kandi koko ntitunayemera, kandi koko mugabo rero byamaze kurenga inkombe, byamaze kuba bifata urundi rwego, byageze mu rundi rugezo. Hano mugiye kubona hibonekeza ingwano yo gukuraho Evariste Ndayishimiye. Igihugu kigiye kunyuzwa mu muriro, yaba ari iminsi ingana n'ukwezi, yaba ari munsi y'ukwezi. Hano dore igisoda kigiye kwinjira i Burundi, cyaratojwe, cyarize, kirigishwa, kandi ingabo z'u Burundi Imana ntabwo iri buzishyigikire kurwana. Ntabwo iri buzishyigikire kurwana, kubera ko Imana ari ishaka guhindura ubwami kimika ubundi. Bundi mu busanzwe si uko abarundi batarwana, yego yenda harimo n'uvuga ngo barakenywe. Nge si cyo ngendeyeho, ntabwo barundi barakenywe, ariko si cyo gitanga gutsindwa cyangwa gutsinda. Oya, ahubwo Imana ni gitanga itsinzi. Rero Ndayishimiye n'ingoma ye Imana yayigabije Dawidi, kandi nta muntu n'umwe witeguye kurengera ingoma ya Evariste General Major Ndayishimiye.
nta muntu n'umwe uri burokore ubwami bwe. Tanzania sihwiriye nta shuti n'imwe. Nibyo muvuga ngo ngo igihugu ntigitangwa kirarwanirwa bakirwanire igihugu. Ndaguhamiriza nkubwije ukuri, nta kintu gisigaye ngo intambara itangire, ntacyo. Imirongo iri imbere ku rugamba, inyandiko, ikarita y'u Burundi mu maboko ya opozisiyo, neva uko ataha uko aryama mu maboko ya opozisiyo, igisoda imbaraga zacyo aho ziri biri mu maboko ya opozisiyo, abarongoye ba pirime niyo ngabo, minisitiri w'ingabo, igihugu yagitanze mu maboko ya ba nyiracyo. Uko niko kuri. Neva bose baramushuka, neva baramubeshya, neva we hari n'igihe abazi ngo ariya mashyira mukomera ngo ibintu babishimye. Oya vraiment, neva gihugu cyaramunaniye mu buryo bwose. Aravuze ati ndahana ndeke nimubareke. Neva igihugu byatuzikamba kugeza ubwo we abona ko igihugu kibaye ikigeragezo ku buzima bwe no kukiyobora no kugikorera no kubana nacyo. Yesu Kristo nahabwe icyubahiro. Rero hari ikintu kimwe ngira ngo ntangaze mwa Barundi bari hanze y'igihugu. Ni ukuri ndapfukamye n'amavi y'umutima. Ngiye mu butayu gusengera igihugu, niyirije ubusa ndi gusengera igihugu. Nahabaye imyaka 9 asengera igihugu, narafunzwe i Burundi, ndakubitwa ibibazo. Mugabo niba hari umuntu ukunda Burundi nasenge, koko amaraso arasesetse, koko Sekibi arinjiye, kuzimu kurakingutse, ubu bwami busimbuye ubundi hakoreshejwe intwaro. Ntabwo ibi bintu biza koroha, kandi ntabwo biza koroha. Koko abanyeshuri bagiye kwiga, ariko kwiga ni ikibazo gikomeye cyane. Itariki 8 z'ukw'icyenda 2025 gusubira ku ishuri. Mugabo hariga umugabo hasibundi, haribonekeza ingwano. Ubu nge ngarutse kubabwira ingwano n'umunsi, ntabwo nkuvuga uyu munsi ariko nzawuvuga, ndetse n'abazaba bari imbere. Sinzi uwigeze wimbonera kuratwandikira aratubwira ngo mbabarire ngo abo bose ngo bagiye gutera Burundi ngo ntawe uzogaruka. Oya, abagiye gutera Burundi ni bande? Ni umutwe Imana yatoranyije wo kujya gukuraho ubutegetsi bwa General Neva. Abo rero ni intumwa Imana itumye igiye gukoresha. Koko Imana igikoresha abarozi ariko ntibakoreshe ngo ibahe ijuru. Imana igikoresha abicanyi ntibakoreshe ngo ibahe ijuru. Imana igikoresha abagome ntibakoreshe ngo ibahe ubugingo. Oya, niyo mpamvu birivuga ngo ugeragezwa niwe ufite amahirwe, ariko ugerageza niwe ufite ibyago. Uwizakoresha kujya kwica no gutembagaza ubutegetsi ntabwo izabimushimira, nta nubwo azabihemberwa, ariko icyo gikorwa azagikoreshwa. Uwikoresha kwimbura ngo abantu bapfe iramukoresha, ntabishimirwa, ntazanabihemberwa. Mugabo icyo shatse kumvikanisha niki? Akaga, ibyago bifite wowe uri gukoreshwa ibibi mu maso y'Uhoraho. Kuko harimo n'umuntu, Bibiliya iravuga ngo umuntu uzagombora bene gihugu akabakiza ubutegetsi bubi. Ntacyo Bibiliya ijuru ntego rivuga ko rizamuhana. No kuvuga rero Neva uvuga ngo igitoro ngo ngikiriya ngo ni mu kivomo. Ni mu kivomo. Umva nk'aka kavide, umva. Ndaje mbandanye umva. Ko hari uvuga akavuga ibiboneka, nayo umuntu avuze ati essence yakenye ukagenda ukabona ko imirongo bantu none mugende muyizane none ntiri hajye irihe, none barakubwira ko muri stock atayiri igitoro n'ubu nibagende bakivome kirahari. Hano abantu badasotoye umuntu mudasotoye umuntu mwebwe ntimuba abantu.
muhinduka mudahinduka ntaho ndabafise ndabashira kuko ndazi ko nabazoza arico kiri maze kurobanura ugiye kinganiye mugabo narababajwe no kubona indongo zishobora kuvuga ngo igitoro ntikizi Burundi kandi naramuhariye igitoro ntimuzovuge ngo ni ubukene none ni kubera iki ijambo rivugwa ryonyene ari igitoro hari ikindi kintu je nta kindi numva niba abantu bakosa ntabahana akavuga ngo mwese muri bamwe mukora ibyo mugomba eske aratsinzwe cyangwa aratsinze yemeye ikibi kiganze cyangwa ashyigikiye icyiza kijya imbere mu ntahuze ge ntabwo ndabitahura cyane ko ntabwo ni ubutumwa mpabwa ntabwo abarundi mbazi kuruta uko biyizi nta nubwo navuga ngo umutwe n'isanduku byose ndabizi ariko ibi ni ibyivugiwe n'akarwa ke cyakora weditinga ashyizemo ninde hari utuntu tw'udukinamico cyangwa tw'udutiyatere udusenema tuba mu Burundi dukinwamo n'abantu bo muri ninde harimo n'abahisi nigarukiye rero Uburundi buri guterera umusozi witwa Biruhanya Uburundi hagiye kuvugira imbunda zivugire mu bibaya no mu misozi Bujumbura nyine hagiye kuraswa kandi igitangaje presidence nta mbundi izavugirayo kuri presidence nta mbundi izahavugira ibyo ndabyemera kandi tuvugana iyi ngwano izakubita ikivamo isoko ya Bujumbura izahita ihaguruka dayimoni yicaye mu mujyi wa Bujumbura mu masoko yaturiwe uhereye ku rya Bujumbura azahita yubaka nyuma y'iyi ngwano igitoro kizaza yewe n'umutagisi y'ivero cyangwa umutagisi moto cyangwa tukutuku nushaka uzajya ukoresha igitoro n'uwikinga nashaka azajya asukamo n'ubwikinga ridakoresha ibitoro ingwani izaba mu masegonda makeya cyane ibitoro bizaza mahera mva makungu azaza bashoramari bazaza Amerika yarangije kubagura igihugu cyose Amerika amaze kukigura kandi ifite abafatanyabikorwa igiye gukoresha bakakubita CNDD-FDD mbivuga uku wowe ukumva ko ari ibyo nyine mwibiyeri unywa musteri wiyongeza indi uvuge ngo nibyo ngo bamutumye ngo ntibizaba uratunguwe wowe unanirwa gukizwa wowe unanirwa kwihana unanirwa kwegera Imana ngo ndi intumwa ya naka twumvikane hano hagiye kubirinduka kuko muzi mucanira amazi agashya Amerika ifite ibihugu bitatu bigiye kuyifasha uru rugamba kandi umuntu uzagwitambika bazamuha agasoko Amerika igiye kwimika perezida Burundi izakoreshwa rwose Amerika izakoreshwa cyane barabashima manda muzababona Burundi barukiri bagiye guhabwa imirimo ikomeye cyane reka nere kuvuga abandi cyane mutaza kuhura n'umutekano mubi munzi zigiye guhunguka zihunguke ezira zijya imbere bagende baririmba ko batashye basubiye iwabo Miriyamu agikongera ririmbe ko bambutse inyanja rero hari ibintu umuntu avuga hari n'ibindi umuntu akora hari n'ibindi biba biraho nagira ngo nkumenyeshe ko umupango warangiye message zirahari muri Kongo n'akantu gato kabura cyane ubundi urugamba rugakomereza Bujumbura ni gato cyane urugamba rugakomereza Bujumbura niyo mpamvu sahizi rero Imana niyanagura umugisha iwuguhe ejo bawotse iwuguhe bagiye kuharasa iwuguhe bimeze uko niyo mpamvu abantu bamwe bari kwidodomba abandi bari kwidoga mwabuze igisubizo mukabura umuti n'urukingo nagira ngo nkubwire umenyeshe ko Imana yabaye dese kurekurira mu banzi ubutegetsi bw'abadede iburekuriye mu maboko y'abanzi babo iburekuriye mu maboko y'abantu babuririye kuva kera neva rero yavuga atavuga yakora atakora ubwami bwawe babugabanganye genda umuhanuzi nka Eliya nta muntu hano mbwira ngo uribeshya ngo urimo uravuga cyane urimo uravuga ibintu biteye ubwoba ngo nahahamutse ibyo nakazi kawe
nkuhamirije nkwemeje nkubwiye ko Imana igiye kwimika kandi yimitse kandi yimuye abasendidede FDD. Barakabye Dawidi ni uje sendidede FDD yagiye. Nitegereje umusaraba, o Yesu yadupfiriyeho, nkubonye ndamutakambira, wambabariye. Yesu mwama himbazwe, izina rye ryogezwe, yanyogesheje amaraso ye. Yesu ahimbazwe, Yesu mwami, Yesu mwama himbazwe, izina rye ryogezwe, yanyogesheje amaraso ye. Yesu ahimbazwe. Imana ishimwe kukwinyiza imbaraga z'ibyaha zose, bituma Yesu ambamo neza akantunganya. Yesu mwama himbazwe, izina rye ryogezwe, yanyogesheje amaraso ye. Yesu ahimbazwe. Wino kw'isoko ngari nziza, ca bugufi wamutindiriwe, yakubirenge by'umukiza, ngwagutunganye. Yesu mwama himbazwe, izina rye ryogezwe, yanyogesheje amaraso ye. Yesu ahimbazwe. Ya soko nziza yoza ibyaha, mpimbawe nuko nayinjiyemo, niyo Yesu ahora nkirisha, niyanejesha. Yesu mwami, Yesu mwama himbazwe, izina rye ryogezwe, yanyogesheje amaraso ye. Yesu ahimbazwe. Amahoro neza nshuti bavandimwe ku Mbabazi TV gatatu. Shalomo 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 shalomo. Amahoro amahoro. Ngira ngo ni umwanya wo kuvuga ngo Yesu mwami ahimbazwe, ahimbazwe. Nitegereje iyi ndirimbo y'amajana 249 irampimbara. Reka dusenge tubasabira umugisha, tunabashimira ibyo Uwiteka yakoze n'ibyo azakora byose kudesha. Turagushimiye mwami Yesu, watanguranye natwe, uduhaye umugisha wo gusozanya nawe, kandi niwe watangiye ni nawe ushoje mu butumwa bwiza twari turi gucisha kuri uyu muyoboro. Ngaho rero ntabitwe kubwumvise kumaze guhezagirwa, abumwe mu barokoka, abumwe mu bakira mu izina rya Yesu. Amen.